Ćao drugari, dobrodošli u novi video kako pronaći posao kao grafički dizajner. Prva i osnovna stvar, znači ako uzmemo u obzir da ne znamo kakve su vam veštine, svakako vam treba portfolio. Kog sam ja grafičkog dizajnera primio, onaj čiji je portfolio bio na njegovom ličnom personalizovanom sajtu. Podignite prost sajt sa vašim portfolijom. Prijavite se na freelance platforme, znači standard, Fiverr, Upwork, 99 Designs. Kreirate jednostavno profesionalni profil i krenite tražite posao. Vaše prisustvo na društvenim mrežama je također ključno. Zašto? Zato što klijenti isto dolaze preko društvenih mreža. Instagram, Pinterest i onaj Behance, baš tako i piše, Behance. I normalno LinkedIn za umrežavanje. Znači grupe na LinkedInu i na Redditu. Pretražujte specijalizovane platforme za grafičke dizajnere. Dribbble, D-R-I-B-B-L-E, taj Behance i Design Crowd. To su 3 sajta koje jednostavno traže grafičke dizajnere. Otiđite tamo, prijavite se. Ima vas masa koja mi nudi thumbnailove. Svi tamo jebate. Čak 99 Designs i CrowdSprings organizuju takmičenje za dizajnove. I sad ne znam, ove recimo pobedi, ok, ti radiš neku kampanju za neku veliku firmu, jel? Pa ti si osvojio drugo mesto, ti radiš za drugu neku firmu i tako dalje. I oni stalno imaju te neke akcije. Oglasi za posao za dizajnere gde se nalaze. We work remotely, remote.co, creative, onaj B-L-A-Q, black, ne znam ni kako se izgovara, authentic jobs i simply hired. Svi ovi sajtovi jako često objavljuju oglase za grafičke dizajnere. Web dizajn i onaj UX dizajn. Koje su još platforme ok za grafičke dizajnere? Indeed, LinkedIn Jobs i Glassdoor. Ukoliko ste početnik ili ukoliko vidite negde neku šansu, dajte besplatno. Ponudite vaše usluge besplatno. Idemo Lucidu. Ali nemojte dati skroz besplatno, već ako neka kompanija recimo traži logo ili baner ili bilo šta, recite evo ja ću vam raditi besplatno, ali vi meni ostavite recenziju. To je mnogo dobra fora. Znači nećemo da pričamo kako morate da pratite tehnologiju i usavršavate vaše veštine. Znači i vi koji imate iskustva i vi koji nemate iskustva uplatite neki kurs, dobite neku licencu, dobite neku diplomu, nešto bilo šta, klijenti se lože na te neke nagrade, jel? Gde ćete se umrežiti sa profesionalcima iz iste sfere? Imate grupe na Facebooku, grupe na Slacku i grupe na Discordu. Ovo su 3 sajta, odnosno 3 platforme gde možete otići tamo i umrežiti se sa drugim dizajnerima, pričati ili šta već vi dizajneri radite, jel? Specijalizujte se za određene oblasti u dizajnu. Znači, ukoliko imate, ne znam, recimo, moja specijalka bi bila vektori. Ja radim samo vektore. Ili ja radim grafički dizajn, ali vektori su mi ono gde grmim, kao gde pucam, razum. Tako se i vi odlučite za jedan od tih da vam bude specijalna veština. Ponudite dodatne usluge. Vi koji znate grafički dizajn, znate malo i video editing, znate malo i audio, znate malo i web dizajn, znate vi dosta toga. Tako da uz te vaše skillove koje sada imate i ponudite one koji nisu usko stručno vezani za grafički dizajn. Hvala vam svima što ste ispratili ovaj video, ne bih vas više gnjavio, crko sam snimajući ga, vidimo se u sledećem videu. Hvala vam puno svima, ćao.